Hello, hello guys, ladies and gentlemen. Turabasuje cyane mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe, mwese mumeze neza. Twe tumeze neza gusa n'utugripe dukeya, murabyumva dufite amajwi nyine asa n'ayasaraye, ariko zose ntabwo zatubuza gushima Imana, tumeze neza. Twari tumaze iminsi tudakora nk'uko mwabibonye nyine n'izo gripe. Nairobi imvura yaraguye, imvura yabaye nyinshi, abantu bamereye nabi cyane, bamwe nabonye mu mujyi ejo bundi baba batwagwa babogera nyine. Ariko tumeze neza twebwe aho turi, ntabwo turatwagwa, ariko nubwo imvura ari nyinshi turashima Imana. Mumeze gute? Turabashimiye cyane abadukurikiranye ku migabane itandukanye, bakomeje kudukurikirana, turabizirikana n'iby'igiciro cyinshi. Mukomereza aho ngaho, batarakanda mufinye mugani w'abana, mugani w'abaswahili, mukore subscribe, share, like and comment. Turabakunda cyane. Abatubonye ubwa mbere badukurikirana ni Ngeneye Grace, ayo niyo mazina yanje. Nkorera ku kinyamakuru cyitwa Ngeneye Official. Uko niko bimeze rero, abataradukandiraho mudukandireho. Twababwiye ko iyi content zacu ari ibiganiro, ari amahugurwa ku badamu, inyigisho, ibintu bitandukanye nyine. Tuzagenda tubibanyurizaho nk'uko bisanzwe, muzagenda mubibona. Uyu munsi rero nabateguriye agaprank. Nuko bimeze, nabateguriye prank nyine. Ubundi prank ni iki? Mukunze kubibona cyane ku ma social media, ku ma YouTube nyine, na fulani yakoreye n'aka prank, yakoreye prank. Ubundi prank abantu benshi tubasobanukiwe ngo ni iki prank. Nje uko mbyumva nkanje, ni ikintu ukorera umuntu, umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti yawe, kugira ngo urebe koko ukuntu yabyitwaramo. Umubwiye wenda ko ufite ikibazo, umubwiye wenda ko bitameze neza, umwiyambaje wenda mu buryo bw'amafaranga, umuvandimwe, kugira ngo urebe uko yabyitwaramo nyine. Niyo prank rero, nuko bisobanura. Rero ni umuvandimwe wanje, ni brother wanje, niwe nakoreye prank. Rero ngiye kumuhamagara ndamubwira ko ntameze neza, ko numva narwaye. Ese ubundi ni iki kinyoma? Imana izazi tubabarira nyine. Ese ubundi si ikinyoma buriya? Ariko si ikinyoma. Ndagera aho nyine mubwire ko namubeshe, ariko reka muhamagare mubwire ko narwaye nyine, ntameze neza. Buranije hano, ubu ni saa 2 za nijoro nibwo ndi gukora ikiganiro. Ndashaka ndebe ukuntu nyine abifata, ukuntu nyine abyakira. Nawe ahari amasaha nyine ni saa 2, kugira ngo numve uko ndamusaba amafaranga, mubwire ko narwaye, keneye amafaranga yo kuja ku bitaro. Nuko bimeze. Niba ari n'ikinyoma, Imana iratubabarira, ntacyo itazibabarira. Rero reka muhamagare, gusa aba ari byiza, sinzi ko yitaba. Turagira gute? Yanze kuyifata, ariko barayifata gusa. None byagenze gute? Uyu muntu wacu ko yanze kwitabara, ariko aritaba. Reka nongere ngerageze turebe. Noneho ndikaruma, ndigira siriyasiga, kugira ngo yumve nyine ko alo. Muraho neza mwana wa da? Mumeze mute? Natwe tumeze neza bukeya. Mpamvu uko namvuga nje wagwaye, uko ntiho nambaza ngo bimeze bite wowe? Uratwaye? None naragwaye cyane, ntubizi se iki gihugu kiragoye. Mwebwe iyo kwa Museveni nta misonga ibayo. Naragwaye umusonga, barantera inshinge, nsa n'uworohewe. None nongeye kurwara cyane.
ayiwa umusonga bazakorora nyine nagwaye umusonga cyane cyane ni umusonga. Hari ikirere kibi nyine none uko nguko n'ubu nyine nongeye kugira ishushira nta mafaranga mfite, none sinzi nyine nazangiraga ngo nimba womfasha nkareba nimba noja ku bitaro, narivujije cyane none amafaranga neza amaze ndango gushira. Ariko nawe gusenga none se bazasengera umusonga? Ayiwe ariko fura kubera ko usudagura we nankubwira ngo ndagwaye meze nabi, wowe kurazana gutuza amasengesho, wega ibintu byose uzobamo bishira mu kiyumbi. Oya kirabiruta kandi nanje si ukuzanga none naza nshaka ngo njega ku bitaro, none habega n'abayumva unyirega uri mu kubategeraga ifaranga na transport kugira ngo bakugereho, se ndabakura hehe? None se hari abo wari uzi batuye hano Nairobi wendaga n'abiyi Bugande wowe uzi? None simbiziga n'ibyo nabyo twobigerageza, ariko naza numva nyine ntameze neza, none ga naza ngira ngo mpeze ku mafaranga ndebe ko noja kwa muganga basi, ntayo twari dufite n'ukuri. Nk'ibihumbi 5 nyine wenda nugupfaga gutwara ibyo 5 ga n'ibipimo n'ibiki bari mukumbwira nyine ngo nzogende bapime nyine ga ntago bampimye nuko amapfa gutera inshinge hano muri Kenya, ndanga ingwara yose bazamavuga ngo n'umusonga. Ese infection isa niwe musonga? None yewe sinzi ntago n'ukuri bimeze neza ga, none sinzi udushakira amafaranga ukuntu n'ubu nyine naza ngira ngo tugende. Bitanu zo muri Kenya? Ese ni kimi noneho 5 na amadolari ga 50 ababuramo 1200 caha muri Kenya, none ni nk'amadolari wenda ni nk'imitwaro nka 16 yiwanyu sinza nibuka neza. Oya wendaga gutega, oya wenda n'ay'ibitaro ga naho gutega umugabo garayashaka nawe, none neza yaramvujije buri munsi umusonga turi mu gukiraga, gusa ni ukutwunganira mu bitaro by'ahantu bazamakwa ifaranga bataranakuvura. Oyaga nawe woyazana se hari uwo yanga, ni ukukugiriraga impuhwe. Oya iyi ni ya yindi ge si iwanyu usura uramenye uko utuma ndango ngiyo ni za mobile money. Ayiwe none banki urayikuraho kino gihe? Niyo telefone nyine, none ngaho uraba udufashije cyane. Yewe mwana wa da, yewe yari prank. Yewe yego nukukunda nukuruza unyitaho imitwa uko warugiye kuntumira imitwa ya 16, warugiye kuntumira imitwa ya 16.
uri bose ga none si uwo muduga ufite muri ico gihugu co kwa Museveni rata n'ijana wari kurimva oya none nje waguhamagaye nk'inshuro zingahe utamufata oya ndabizi ko uri umwira wanje mwana wa data ndabizi kabisa ko ntashoboye inyima yari Frank yewe yari Frank uko n'ukuri nari ndi mu kiganiro ariko ndabizi ga uza uzirikana sawa sawa ngaho bye Suza mzee Museveni Ayo,